Oni su mladi, lijepi, kreativni. Oni su u modu zaljubljeni dizajneri. Neki od njih još su studenti. I sinoć su na modnoj reviji kod džamije pokazali i dokazali svoju kvalitetu i potencijal. Ostvarila su mi se sva očekivanja, ono što sam zamislila je naprosto postala stvarnost, tako da jako sam sretna. Bilo je stvarno super, sve je super prošlo, onak sam bila, oh my god, nisam mogla spavat 5 dana. 5 dana sam sve ovo zašila. Mogli smo vidjeti svašta od alternative do elegancije, do vjenčanica, dakle jedan miks svega i svačega. Još jedna stvar po čemu je ovaj događaj poseban što se održava u džamiji ispred džamije. Dakle, nešto što se još nije vidjelo i nije se dogodilo. Za razliku od velikih i skupih modnih revija, ova sinoćnja, održana pod vedrim nebom, posebna je po tome što je organizirana s 0 kuna. Sve je bilo na volonterskoj bazi, od muzike, frizera, šminkera do manekenki. Sve iz svog budžeta, manekenke su nam volontirale, uglavnom dali smo im hranicu. Da. Ljubav prema modi, prema kreativnosti, sva naša ljubav prema tom poslu, prema hobiju, ne znam, druženju, baš je bilo super, ne znam, jedva čekam opet. Sudeći prema neskrivenom zadovoljstvu sinoćnjom revijom, Fenomenalno. Super smo zadovoljni, sve je prošlo kako treba. može se očekivati da će iduće godine biti ponovno organizirano predstavljanje mladih modnih dizajnera. Ima jako puno kreativnih ljudi, mladih ljudi sa novim idejama, jako kreativnih ljudi. Smatram da mi se samo treba omogućiti prilika da bi se mogli pokazati. Moj stil je potpuno aseksualan, to zapravo nasljeđe japanskih uličnih stilova, to su subkulture njihove koje su potpuno izbacile seksualnost i rod, ženski muški rod kao određenu kategoriju koja obilježava ljude seksualno. Znači, radi se o zatiranju patrijarhalne obitelji i određenih. To je jedan postmoderni način gledanja gdje vi svoj identitet birate sami, baš poput David Bowie-a recimo. Tako da, budućnost je da vi birate tko ste i što ste i svoj svijet u kojem želite živjeti. Pa htjeli smo pokazati da možemo sa nekakvim komedijama odjeće pokazati nekakav poseban stil. A koji su prije bili sasvim obični i neprimjetni. Uz malo rezanja i dodavanja ispadne super. Sad trenutno najviše recikliram, prepravljam odjeću, na primjer kupim suknju od kože i cijelu kožu izrežem, napravim torbu od toga. Revija kojom su se predstavili mladi dizajneri održana je u sklopu Art Jam projekta koji se u džamiji održava do 9. kolovoza, a u subotu se Zagrepčanima opet nudi nešto novo. U subotu isto tako ima mali noćni plac, tu će biti štandića sa zdravom hranom, različitim zanimljivim stvarčicama, tako da je to možda isto lijepo pogledati.